والسلام. والسلام إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. Wenzangu Waislamu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jana randi sai qissa ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, liwonesa uka Ibrahim alayhi salatu wassalam ze sura ikawa leondo yavumbulwa harimo Qur'an sura 25 havumbulwa kadomengo minga harimo ze sura zozo ntipia namba havumbulwa kadomengo mirandaru na shenda kadomengo mirandaru na shenda yodo eze kado Ibrahim yavumbulwa haruma Qur'an haruma ze sura zozo ntipia haruma sura 25. Naam. Bon, rija rionesa inukta ya pili kayangarona we taarif general, yani definition general ya he, donc ya ani ya biografia ha he general rangu nge wakatrangar jerinjiwa harima ze detail, donc harima ze aya ne zanongo za dunga bosonti pia bila shati Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rijari wonesa nukati 8 jana, yani nukta point 8 muhimu, donc ikawa dozi balia wa dozandisao, donc ndini ya kisa ya hatu harma Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ramba hindini ramba ukaya Ibrahim nukta ya mando uondo huwa abul anbiya sidekaliyo Ustadh Abdullah, yani wende mbaba wahe mitume rone sasa barinde ndamba izomoti rjaramba uka Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, yani uode mwanzani huwa Mwenyezi Mungu kao waili bahi Mwenyezi Mungu harenge wa mitume waili hawafanya wanzani ndamwe rjal njaile wale swala waluzi sabanu c'est combien njaile wa c'est combien ndi njaile wa c'est combien. Naam. Donc alafu rabauka hindini rabaukaya ouais c'est combien, donc mengo mirandaru na shenda yo 69, yani ze nombre Ibrahim ya fungula wa harima ya Qur'ani pia ni ze sura 25 yo 25 surat. Donc alafu havumbulwa harima ze 25 surat hizo havumbulwa 69 fois, voilà 69 fois. Donc voilà kajaile wa mengo mirandaru na shenda naam, samahani. Aywa bas, donc alafu raba ukaya nukta ya mado haramaze nukta razivumbua ule wana Ibrahim raba kahidini huwa abul anbiya, wode baba wa mitume monsi rjaramba ukaya wode mwanzani wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu harengewe mitume miili haifanya wanzani yani wanzani wa daraja za juu. Karaba ukaya Mwenyezi Mungu yeye mwanzani wahe wandu amini wonsi pia adu amini wonsi pia. Allahu waliyul ladhina amanu, ndio Mwenyezi Mungu yamba yu Allahu waliyul ladhina amanu. Sha al-Khalil inu daraja ya mahaba ya juu kabisa ikao kabati wawe kati wa yidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na dobi na mtume Ibrahim. Wala aya rjaa nukta yararuna baka wa huwa min ulil azmi minar rusul. Ibrahim min ulil azmi minar rusul. Ulul azmi ramba wende mfukara handa wa mitume wo watano akahavumbua 25 harime Qur'an wo wenje mitume sharume Qur'an havumbua 25 haruma 25 wao ema baba kwa hao mfukara handa wa hao wo watano. Nuh alayhi salatu wassalam wa Musa alayhi salatu wassalam Ibrahim alayhi salatu wassalam Isa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Donc wa watano basi Ibrahim yemengoni mao alayhi salatu wassalam. Yode nukta rao ye nukta yaane raba ukaidini ba'athahu Allahu rasulan ila qaumihi.
Voilà. Donc Ibrahim wayimtume rijali wanasema tofauti ya mtume yani rasul na nabii. Man huwa ar-rasul wa man huwa an-nabii. Raba ar-rasul nganzao ya kendo mwanadamu insan monsi dhakar nganzo yake mwanamume awe fasara kama jahia mtume mwanamshe kama jahia nabii mwanamshe engabo mashindano kwa mashindano ngabo awi walimu washindana ya ukaya Maryama nabiyatun min anbiya illah mzazi wa Isa shairajihi harama mashindano yonsi pia shairaji ndo kaya ani Maryama yeti nabii mrumra Mungu walia min awliya illah yani saliha wala bali yende mtukufu harmoa wandu washewa he dunia kamili sijau inna Allah astafaki au ala nisa'il alamin ya Allah. Maryam yani mzazi wa Isa shaiti yeti nabii donc pengine mtume nganzo yake mwanadamu mwanamme yake huru yani hapo kama jaha mtume mtwana harmoya tarikhi ya mitume pia kama jaha mtume mtwana kama jaha nabii mtwana moti yani kiwashio yabeshe washio shahahe yeye yarudi tena yadofanya ya amrishiwa yado balighisha yani Mwenyezi Mungu amrisha ya balighishe yani yapare wandu yani afanye press yafanye da'wa yapare wandu ja donc abo mtume shaye nabii wondo manadamu tena yake mwana mme tena yake huru tena shaye yeye kajani kwa shio yeka ni kwa shio shaye urumia shio sha mtume yatende ya urumia shio sha mtume yatende arditse na yeye kaja amrishwa afanye yabalighishe. Voilà donc yonde tofauti ya nabii na mtume aborele wakaya haina mtume uondo uo nabii haini mtume abo uo nabii shahaina nabii wote mtume donc abo Ibrahim akaramba ye mtume abo ye mtume nabii ibangarele wanao hau naam donc yodi nukutwa yani raba ye nabii haya habe hadahu al-Iraq yodo mahala ya zaliwa Iraq yodo mahala ya zaliwa Iraq. Haya enukto ya tano raba ndini wakanu ya'buduna al-asnama wal-kawakiba min dunillah habeshe wa qaumu ikao qaumu hiyo wakawaabudia masanamu nezenyora wasana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala رجال موكايا وكان أبوه من عابدي تلك الأصنام مباباها هي تلك اليورا نسبة مزي رمان مباباها هي يمو ينغوني موان وكوفانيا وكا وعبودية إما صنمواو نزنيو رئيزو مباباها يا مزايا إكاو مباباها واسم أبيه آزارا مباباها يوبارو آزارا يو قرآن دي أتسونيس يعني بنفس القرآن hamade kede Qur'ani yaonesa rijala maukaindi waqad asarra abuhu azara ala kufrihi azara mbabaha haishi hatulilia hafanya resistance harmu kafiri wa hata hafu kafiri hafanya resistance hasubiria hata hafu kafiri fatabra Ibrahimu minhu Ibrahimaha amtawa yani hedi hule naye ngaruja rione wakati Ibrahima yakaurengete sizo ya mtawe hizo hamtawaza barindini hizo zokiri za barindini ya tawamba hai toka ngaruja rizoni bimashati Allah subhanahu wa ta'ala dhanu rabaukaya lafta muhimu raone sajana ukaya ekango ishio mbaba wa mtume mtukufu harima mitume ulil azmi jauna kataza sifara zone sarma Ibrahima somba baha ya fukafiri hau abenge hewe si wakomori narika mre mkomora wa Muislamu na baraka tuswalika sina barongo ya aminio ya dini shayo utosha baye mkomori aboba abuzi tosho ewe mashaallah
وقد التقى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء السابقين في رحلة المعراج. Rabaka mtume sallallahu alaihi wasallam hahonrana yene mitume zinabii zamtendea dahubini uharima ye rihla ya hahe msafara wa hahe wa mbinguni wakatika hawaswali za haramu Baitul Maqdis rangu kisha yabo waona na mbinguni. Ramba ukaya mtume sallallahu alaihi wasallam hamadekeli ya hamba haonana na Ibrahima harumo wingu wa fukare na yeye yufana naye, yani mtume Ibrahima yufana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufani hana banu wandu wafami. Naam, wandu wafami namnaje Rabaka mtume Muhammad ewi serikali ibane barzanji mlingo yisoma ni mwataka mtushina mahifadhi ukaya mtume familia mtume Ibrahim yaendelea hata wasilindo Adnan serikali na Adnan wando wamana wa Ismail na Ismail wamana wando wa Ibrahim katojarwon wende mana muwando wa Ibrahim. Donc abenge yabo yonde abo kam mtume sallallahu alaihi wasallam habaka ya ufana na Ibrahim abukaja tawa. Naam. Allahu akbar. Hamade ke limtume sallallahu alaihi wasallam kama akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sur'ati tanfidhi Ibrahim alaihi salam li amri Allah. Hamade ke limtume sana arambia inde nuktari ranga leo kamtume sallallahu alaihi wasallam harambia ukaindini mtume Ibrahima yempesi ana hakaurone sa upesi wa Ibrahima na ufanya zila Mwenyezi Mungu yamamrisha. Mwenyezi Mungu wakati ya nosa Ibrahima mataza inna Ibrahima kana ummatan garuja rizwan umma Ibrahima waecha yendo ye community subhanallah, yani nsia kamili Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Donc je suis fait zo pia izo pia zo za barindi hata Sheikh yao nesa Abu Ayub hausasoka ebanu ya ulil azmi wanu za barindi ni duk rabaka indini duk simbufu wa hao nekeli wakautoye Mwenyezi Mungu haku no upesi wa ubeza wafanye zila Mwenyezi Mungu ya amrisha subhanallah. Basi mtume hunu ngurioneso de picha ani mengo ni mwema picha yaho upesi wa Ibrahim no kayende mbio haraka upesi afanye yajibu ya amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Habahidini falamma amarahu Allah bil ikhtitani ikhtatana. Allahu akbar. Wakati Mwenyezi Mungu yamamrisha ya ukaya haraka upesi hunde tartibu urumasa ya Ibrahima hazifanya wakati daula huo kajamba ukabanunga memrumdo hazi engojo wakati wa mzee hakana mahami gabi hakana mahame engo minane wakati akauruma saya Ibrahim akawende mndu wa mado ya aruma saya bali nusuna ya hae duko rishenke zao subhanallah kajamba yabanu mjoko mdu hazi hamadami kajala toka tarusa atariwono tsena upesi wa hahe wa udunge amri ya Mwenyezi Mungu kati yamba atsinze mwana hizo yafanya kajala tsa wakati azifanya tukina ndongozi zinji Mungu jojelia renge mafaya mtume Ibrahima rifardo fanya upesi wa udo jibu ze amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala khasatan de swala khasatan do swali asubuhi jamaa wandu walojira ni mwemi sihiri watu swali asubuhi jamaa lokafadziro kabisa iyo alama nziro kabisa iyo ti alama njema hata nduzangu watukufu yororo ya ukale mwanadamu kikajibu mparo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iyo khatari nziro kabisa. La ilaha illa Allah. Ikaye sala ya asubuhi zaraka mbili za hesuna zo kairahane dunia nezilo harmu dunia ibai farudhi yao yukaje. Allahu akbar.
de suna ziraka mbili za he suna ya asubuhi yo kairi rahane dunia nezilo harume dunia pia idhahabu zeja uze kadha zembe zeja pia haina bantu harume dunia le gashi za tijini pia diziraka mbili za suna ibaba fardhu ngiyoje hata ngono zona uko mtume sallallahu alayhi wasallama aba man salla albardaini dakhala aljanna ini mria sali za baridi mbili abanja ambebo ni sanji angocho yefilu ijamadhi upase dakhala anjia kama discussion esanjia yonde asubuhi ne ni lasiri hata mtume sallallahu alayhi wasallam kama salla alfajr fi jamaa ini mria salia sala alfajr jamaa fakaannama qama al-layla kamila ngehama jimize masihu pia juma tsofanya ibada tabutasi mwanadamu nguta uende yakelenzize mpira wakelenzize mashughuli wakelenzize tele hata ya asubuhi je mbire bado ngujojuha ya banda yondani ya bezio yuti swala ya mrumme ndo msirini kabajaha swala ya mrumme hodahoni wa mrumshe wadadingo solidahoni shamrumme kado solidahoni kazrendwa Tume sallallahu alayhi wasallama hamba tifanya hamu laqad hamamtu subhanallah laqad hamamtu tifanya hamu ya ufanya ya ujimize swala ya uhimise swala nrange mru nimtendeze ado swaliza nrange wandu warajine masaba ndunga ndamina orende ravi sasa nyumba za wandu ikao kwa tutulia za jamaa wandu waume ezabaria tuzifanya do wandu washe kwa jafarudhishi wa jamaa eongo ndo abisaza nyumba warende no wana titi waloma lahuni hu neze amali zilo lahuni hu ezo zile yule mana atufanya ya atubisa za nyumba abage buzangu wa Islam tukufu nafanya hadhar rende mbio rike wandu wa udo swalize jamaa homisirini khasatan de lansiri ni asubuhi de lansiri ni asubuhi kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aba hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin hewe ndugu wa Islam tukufu hewe ndugu wa Islam tukufu Mwenyezi Mungu anamhifadhia swala yomongo ni mweza na Mwenyezi Mungu abazi hifadhiwa mahsusu de swala khasatan de swala ya hari wanazoni washindana ye swala ya hari yonda hivi ngabo abade asubuhi ngabo abade lansiri sisi madhhabu Shafi'i ye salatul wusta de lansiri yonde swala nku harmaze swala zonsan harma madhhabi hat madhhabi Shafi'i de lansiri ngeije de asubuhi ngeije ila aisha ngeije ya dhuhuri ngeije ya maghribi madhahibi zinajine watendeze asubuhi yaboze swala hizo mashindano yao yabonge ngaparao mwanadamu mwenza akili yafanye jitahidi hata heli yonsi pia tukafanya heni mtapano wahe yonsi pia ne maisha neja uneka dhane ze hati na hizo shati fanye yati paro subuti harakeze swala hizo zombili ya jamaa yakazana heni namna yonsi pia ikahida hata daraja harate jamaa yabeze haraka pesa yabeze azi swali rahaze jabira wakati yode keli ya mwanadamu ikao nguhutajio ekahafu ya jene beboni cha mruahe dunia boizombali wotsidori mrongo zao yo parenthese habora wasuliban raona ngorshota no upesi wa Ibrahim alayhi salatu wasalam na ulaufanya za amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katsoi wakati Mwenyezi Mungu amrisha ka rumasaya habezara ka upesi hafanya harumasaya na مدكلكاو فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم النبي يعني إبراهيم هرمسايا عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة نايها كان مهما ينقمنانه بالقدوم أو بالقدوم زي روايات جميل يعني بالقدوم همكاسي أو شونو يعني ده سلاح يكاو رمليوه بالقدوم يعني الشدة يهدو مهلا
yani do mahala ya kauruma saya hunu Falastini wondo wakati yalo Falastini. Naam. Donc abenge ndugu zangu Waislamu tukufu nganzao rede mbio rihakikishe ndongo hamanda hizo. Donc voilà. ينقطة يا سايا إبراهيم بين العراق وفلسطين والحجاز يودي رزومي يا ساتسين يعني إبراهيم بين يا عراقي مع يا زليوة نا فلسطين ومع يا هندا بعد يا روح عراقي زنقو ذات سوكيري نا حجازي هون يا كوجايا هنسي يعني هون غولف مثلا هون مكة يا كوجايا هنسي منها هي إسماعيل نهاجر. وقد بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته في العراق يعني إبراهيم هندسي دعوة يا العراق مع أبيه أولا ودمرياتين دي أفنيا يمرونغوزا ودمرياتين دي يمبارا وجوهر ما دعوة يمني سبحانه وتعالى باباه شاء نرجو جارمي الدتا يبقى كرتشي معكو ثم مع قومه ثانيا بعد ذات سكير هرم باباه هي جهر من قومه هاي يودي نكتبين ثم مع الملك الظالم الكافر بعد ذلك كشايا بوتسينا هجها هفني دعوة يهاي هكدرارو دين مفوم كافر ظالم نمرود نرجو جريونه يقصيها هنا إن شاء الله. ولما لم يستجيبوا له حطم أصنامهم wakati watu mjibu ya da'wa haranganya ya masanamu yao fahakamuu biihraqihi binnar wamhukumu kaladhima ya visiwa harma wa mro akawa yafanya ndongo zitenda zijiro walakin Allah anjahu minha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajahamvukisha. Wa ba'da dhalika amarahu Allah bil khuruj wal hijrati min al Iraq wakati huo Mwenyezi Mungu dobani akahumwambia ya rohe Iraqi ينده بفغادرها إلى الأرض المباركة المقدسة يجي فنيجي عندها يندي فلسطيني يهندو مهلا يهندا بعد يا تلوهر ممر يا تسهوبة شم يزنق سبحانه وتعالى مبيا روي ويندي فلسطيني وكان معه لوط عليه السلام هكذا دينا متوم لوط وكتوه. نعم. أقام إبراهيم عليه السلام في الأرض مباركة فلسطين. إبراهيم هبكيشا وهرمي أرض بركة فلسطيني. وكان معه زوجه المؤمنة سارة رضي الله عنها wakati huo abunge daine mrumshahe Sara ikawa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wartahala ma'a Sarata ila Misra haruha fanya msafara abu daina Sara wende Misr kunu Egypti. Wa hunaka jarat lahuma qissatun ma'a malik Misr yihundo bajiri qissa ngarjohi wana hadatait sana insha Allah daine mfaume ya Misri wakati huo fahdahuma Hajara wafanyaji wala mfaume hawanika kado yani surtu Sara hamnika kado ndo bi Hajara wo mwanamshe mjahazi kao mfaume ani Mwegypti ikawe mfaume maiho hamnika mrumshe wa Ibrahima kado. وقدمت سارة هاجر إلى إبراهيم وهي سارة هرنجو لهاجر همنك إبراهيم وتسرى بها يعني همنك إبراهيم كادو ومجهازي وها يمنك إبراهيم كادو أبنك جو جولة لدينا يمك جو مفنيا هنا رغوت سكون سبي كبستع. فأنجبت له أول أولاده إسماعيل عليه السلام سارة هجهزايا يمنا ومندوحة وإبراهيم إسماعيل. وأمره الله بأخذ هاجر وإسماعيل إلى بلاد الحجاز نيزمكم أمريشا إبراهيم يرنج إسماعيل نمززها هاجر يوابيه مكة wakati huo kabati bahiruiho fanafadha amra Allah subhanallah Ibrahim akajaba panza katakajawuzisa ebani hamdo mwenzi ndo kabati wandu kabati jambalia da mwanzi Mwenyezi Mungu amwambia baafanya ya Allah Allahu akbar Allahu akbar zamala atangweshiwa ngarjo wasiliho kama kabita mwazi detai wakati da mwanzi haja no ebanu ngar consonant ebanu ranzana shahajara kaja safanya debazinji ebanu zinu Mwenyezi Mungu ndio amrisha hata Ibrahim akaja mangali ya dunji hana ngwendo subhanallah hiyo nyango mrutsonanga mndumishe na mwana mtiti yatsenda yamfurisa iban ngam sawiro do kana baraka
yani ye mahaba ya Ibrahim na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, no mwendo no mbezo ya ufanyazi amri za Mwenyezi Mungu, batina huzisa, batina discussion, batina kadha. Yewe sisi mrungu tsola la Mwenyezi Mungu anika mrumba hali hanika mrumba ngu vayo hanika mru unono ndukati tayari ya juu ya jaswali asubuhi baba ngu jomenya zikuza la hawla wala quwwata illa billah. O badembe Mungu yobojo uya kangari tumaini yo jana ne beboni ni mafiti kaunduri afanyao. Subhanallah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi. Yewan angalia wa madawan madawan tatsorenga mrumishe mbalia tatsorenga mwensi majangwani kami jangwa bahi kabata bahi wata kabati maji kabati shahula kabati mbabanu kwa ucho shajangwa desert. Allah bamjazi Mungu ya wabi bas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. وهبه الله بعد ذلك إسحاق عليه السلام من زوجه سارة. بعد بالا الله أكبر Mwenyezi Mungu hajahamni kamana na Sara ikao kaja uzai akachole arjua zione insha Allah hamni kanu hamni ka Ishaq baada an kana shaykhan wakati Ibrahim angam mdozi haku wa kanat zawjuhu aqira Sara kaja uzaya akachole. ولما شب إسماعيل أمره الله ببناء الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل. وقت إسماعيل بلانجه لماكا أبو سكر تسوجوا أني راكر جنبا إننا وكويانش بكمان إندي رزويمة يا قصة وقت لا جرينجيا رمز الديتاي شا وقت هولا إبراهيم هرجي هولا وقت إسماعيل سيا هو له شبابي وين وكواها يا الكعبة يعني ده إبراهيم نمنا إسماعيل وكواها يا الكعبة. الله أكبر. فبنى أول بيت وضع للناس وواها لده لماندو يكاودو لهانسي سوا يعني وانا دام يلين إلي وعبودية من يسمه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك بنى ثاني بيت لعبادة الله بعد يا أبو هرما بانزا لما همينغو ميني ويندي وكوفانيا أجي ويندي وكواها بيت المقدس إبراهيم تسينا داينا إسماعيلنا نوادونغا يا نعم. وشب إسحاق في حياة إبراهيم. إسحاق هو anabi hamnumdu hazi na Ibrahim angenamua Ibrahim kana mami njia kwa Mwenyezi Mungu amletizao umuri mashaallah. Kama shabba Ismail qabla madekeni Ismaila ya huwa qabla yahe. Wazawaja Ibrahim ibnayhi an-nabiyyin. Ibrahim hajahaloza wana hewani na Ibrahim angenamua hata haloza Ismaila hadaloza Ishaqa. Allahu akbar. يعني هالوزا إسماعيل هالوزا إسحاق. وأنجب إسحاق ابنه يعقوب. إبراهيم أنجينا موت سنة حتى وقت إسحاق يا زايا منها يعقوب. يعقوب ومبابانو بابا يوسف نوانانيا وهو وقت تجري إبراهيم أنجينا مو ورأى إبراهيم حفيده أن إبراهيم هون مجوها هو يعقوب النبي عليهم جميعا الصلاة والسلام. وبعد حياة حافلة بالدعوة إلى الله بعد بانزل وحياة منجي له دعوة يا إبراهيم يا إفانيا يا كوبروان رجهم يزمه سبحانه وتعالى جاء إبراهيم عليه السلام أجله فتوفاه الله إليه. إبراهيم يا جليه يجا يزمه هم رنجي. نعم يلمانيك ولما عرج برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته المعراج في رحلة المعراج وكتمتم يا فيوم سفر وهي معراج يا يوم يقولي رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة. يعني إبراهيم يعني متوم صلى الله عليه وسلم همون متوم إبراهيم هرمو وينغوا فكاري حمدك لحديث ياسيه عن مالك بن صعصع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن رحلة المعراج فأتينا السماء السابعة. يعني متوم بك أرواسل وينغوا فكاري قيل من هذا ولا ذامانا ولو هرمو ملانغو هبا ايوندو ويهبا ايوندو قيل جبريل. جبريل ما كون وجبريل عندي يا قيل من معك يودون عندنا قيل محمد سيدون عندنا محمد. قيل وقد أرسل إليه ابن سابيه أنا سهاجة مرحبا به يعني أبنجي هجها يعني هجها هي
wala ni'mal maji'i jaa. Yani donc abo ya kaulindwa haja. Fa ataitu ala Ibrahim fa sallamtu alayhi. Unado wengi wafukare sende harama mtume Ibrahim asadati msalimu. Faqala marhaban bika bibnin wa nabii. Marhaba na mwana wangu, yani mjuu wangu, akakusudi mjuu wangu na nabii tena. Farufi'a li albayt alma'mur, yani wakatula hajusiziwa evazia ya kaharamwe bayt alma'mur. Bayt alma'mur yonde alkaaba yo mbinguni. Fasaltu Jibril فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. يا الله يوني مانيكاو wanda mina wewe Abdullah ikara bakaratu swali aboni tsoro hagulini na mmangu bondo wao Mwenyezi Mungu raja nende ngiraje nende wenda ulona haja damina wewe Abdullah damina wasinde ulona haja mdasanga nungu ushongo wa Mungu ngo mshongo wandi hili wishi taino 70,000 malak. Subhanallah. 70,000 anges, 70,000 malaika zimengo mfukare watufuo harumaye ledaho hilo haina usiku. Malaika wao ekesa watufu abo kwa rejea bosana tampake lune jeyis atakiyama jeyime haina usiku. Tume sallallahu alayhi wasallama aba ati as-sama wa hukka laha an tati. Amaka zambingu zizorova ngamonao parava hamaika mndo arange parava kazabo juja harange magaya hakaza losiha sijau yosiha almuhimu ya ramazano nesa mfano kaya kamdo arange nguo hakaza jawo juu harange mnabwe mathalani hasisija wao sisija yengo yofanya yosiha sijau au mkoba wosiha yodi muma nanzobelewe zabarindi niasiha zabarindi niasi de pua dabokaya yani epua ya magaya ngiyo nziro hanendi rahana enguwe ila ya kaziwa basi wade namna zembingu ziliyo zembingu zisihi bagada zabarindi dabokaya wingu wo yani epua ngiyo nyangu rahana malaika hakamtuna bakaya kabati mbabahan kabati ani distance nchashi kabisa illa haina bahanu yabo ngabo daika ufanya ibada ulangu ombodua ulange sijidani arbati abange sijidana tampake dune jihime ngulange rukuni hata dune jihime ulangu somu hata dune jihime ulangu subhanallah hata dune jihime ulangu la ilaha illa allah hata dune jihime ulangu la hawla wala quwwata illa hata dune jihime hata malaikum tipi. Ewe kakujamba subhanallah ngayambao ekakujamba la ilaha illa allah ngayambao ekakujamba subhanallah ngayambao ekakujaswali ngabantu waswali abaya yafiraho wewe weshuzi abangaya abonganzao rido swali bomana anzao rido swali bekakarja swali abasi kartu shongo wa Mungu abanga tsongo jishongo wa sisi haukanga wangu waswaliu esidekali emda ukana baraka. Bon yabo ha mukhtasar shadid iyo de resume ya he qissa ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ababa sayinu ngarinjiao harima ze marhala mbili ze etapu mbili muhimu zahe yani da'wa ya Ibrahim no hayatu wa hahe wa da'wa. Marhala ya mando etapu ya mando da'watuhu ila Allah fi mawtinihi al-asli. De tanga ranzuri ritsengeleze donc umeelewa katika kasari njia harama detaisha yani karnau tambia haku de da'wa ya hahe yode etapu ya mando ya he da'wa ya hahe de da'wa ya ifanya uharima mahala ya zaliwa
fi bilad al-Iraq, rabaha zaliwa Iraq. Voilà, iyo ndio etapu ya mando. Haishi hiyo Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam amadekeli rahaba afanye dawa parambaba hahe hapara qaumu ya hahe hapare mfaume ha discuter ndata hatula mroni. Voilà, nge haka ufanya aje haka uroha ya botsena ende Baitul Maqdis ende yabaki ho ajafanya msafara ende hulata. Yo de etapu ya mando. Etapu ya pili de da'wa ya hahe ikawa leondo yaifanya hunu Palestine, na hunu Palestine amade namna rahaba undumani akaufanya msafara yende Egypt yardia rejei ngia jabalie mzazi Hajara na Ismaila ya wabehe Makka wende wabakiho hata yajwa huwe ngewa katala yardia rejei ende ado watunda abo katwa Ismaila halola hata ngia yajia. Donc yonde zeta kumbili muhimu za da'wa ya Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam. Etapu ya mando, marhala ya mando hiyo ndio na nukta sana muhimu. Ndio akatala jerinji arme detai. Nukta ya mando uharmai marhala ya mando arme etapu ya mando joka hiona da'watu Ibrahim abahu liibadati Allah wahdahu watakhalli an ibadati al-asnam. Ndio wakati ya para Ibrahim, ndio wakati Mtume Ibrahim ya parambaba hahe ya ransi masanam ya haraya. Nukta ya pili da'watu Ibrahim qaumahu liibadati Allah, wakati ya pare qaumu ya hahe wajaabudu Mwenyezi Mungu ni mashaka ya jiria bonsi pia. Etapu ya raru harmaye nukta hiyo tawajjuhu ila al-malik adh-dhalim, wakati ya gombeleana daina Namrud washindana wa bila na ndongozi njizi njia ukana Namrud wa haka daika ye Mungu vai mwanzo yaabudiwa. Nukta ya yani qiyamuhu bitahtim al-asnam, ndo wakati ya himaya sankade masanam nezajiri. Nukta ya tano muhakamatu qaumihi lahu, ndo wakati wa mhukumu ya ukanga anzao ya furizi wa mroni. Yabo bihadha al-mashhad tantahi al-marhalatu al-ula. Wa etapu ya mando hisa yabo ولم تعد إقامته مع قومه في بلاد العراق ممكنة كما جاء نمنا زكايا باكيشه العراقي بعد تصعيد المواجهة بينه وبينهم بعد وقنبليانا وعشزن نغوزون سباتا وجونهم تمروني يابو وندو وقت يا كوروها همدينا من رازامبا يندي بيت المقدس يندي هونو فلسطين. نعم. Yabo bimashiati Allah subhanahu wa ta'ala ngarandisao ye nukta ya mando uharumaze nukta nsandazi vumbu harumu marhala ya mando araba ukaya nde discussion ya hahe yaifanya daina ndo daina mbaba yode nukta ya mando yaifanya. Ye nukta ya pili de da'wa yaifanya daina qaumu ya hahe. Ye nukta ya raru de da'wa yaifanya daina mfaume kafiri tidekaliyo. Ye nukta yane ya nukta yane neno de zajiri baina hao dokale badao ya ndini ya ranganyema sanamu yode nukta yani alafe ya tsanu wajewa mhukumu yani wa mhukumu kaya ngabido ya tula mroni ya zingara ze nukta ndo toka baba saino ngarandisao ya nukta ya mando hadita inshallah. Ibrahim yad'u abahu ila Allah. Ibrahima bana basayinu nguparumbaba hahe وندوها Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ba'atha Allahu Ibrahim alayhi salam nabiyyan rasula. Amadina mna rahamba. Ibrahim alayhi salatu wasalam Mwenyezi Mungu hambaithi nabii mtume. Wala na'rifu umrahu 'inda nubuwatihi. Yo nukta ya mwana. Ranzao rielewe uharumai zikiswa zinu. Ekami de uzisomesu. Nganzao haukaya amfikiriha maza nongozinu wani mzishi ya wakati minji. Shamu ngoni mweza nongoma ishia mkaudo ishia rongo zambao Israiliyati zinji. Leza nongo zambao ni Mayahudi ni Wanaswara alumwezi wazao ula wanane mitume. Zinji kao zonrabo nduvu. Haukaezi wazao wazibadili, wazisankada, wazindini. Toka alafu ngabo baadhi za walimu watafsiri wakatafsiri Qur'ani na wandu wa tarehe warenga za Israiliyati hizo wajawazitia uharima
Donc voilà, ze qiswa zinu za mitume wazibihanya ni Qur'ani, wazibihanya za hadithi za mtume za sahihi, alafu itsongeza wanduko tsujua za kweli ni za ndabu. Si manhaji ya hatu ngarione sawo ezilo harume Qur'an na haina hadithi yasu hina mtume sallallahu alaihi wasallam ula wananeze qiswa zinu. Shaza Israiliyati zo kartsuza. Aka kartsina yakini aka ezo kweli au ndabu. Abenga kartsina hajanizo. Yode maana ikao ekana ndo angalia harume Qur'an. Neze hadithi za mtume zasihi ngari parisao kaya la na'rifu umurahu inda nubuwati kartsu jua ya Ibrahima hakana mahami ngabi wakati akaunikuwa utume Mwenyezi Mungu ajarambia motsi wa talaba minhu an yad'u an-nasa ila Allah, yani maana bodo kaendi ni Mwenyezi Mungu hambaithi Ibrahima ye nabii mtume shakar tujua hakana mahami ngabi wakati yani kiwa otume Mwenyezi Mungu ajarambia mtume sallallahu alaihi wasallam akajarambia kartu taharijue izo mayahudi no wanaswara wahamba yutamfira hatu. Wa min almantiqi an yabda Ibrahim bid'awati aqrab an-nas ilayhi, au mengoni mwe logique doka Ibrahima yandise da'wa ya haya armondu wa karibu naye etilikali akamtume dekali yandisa au wa anzir ashirataka al-aqrabin andisa wanduza yode maana ya da parondu zae aja kawaambia ba ya bulabi yabe ukatabala nunja shonga ndio namna kwa unjilia sunjilia wandu wanuje ndo ndugu za mafizi subhanallah. ولذلك كانت الخطوة الأولى في خطوات تبليغه الرسالة yode maana kao yengayo ya mando ya Ibrahima hayandisi zahidini hiya an yad'u abahu ila Allah duka ya paremba bahaya ujua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. وقد سجلت آيات القرآن بعض خطابات إبراهيم الأبي ne Qur'an irisajilia yani irihansiza baadhi za dialogue za Ibrahima na babaha. ومن هذه الآيات آيات سورة مريم ولا wananeze aya hizo harimaze aya hizo deze aya za surati Maryam aya ya mengo mine na meja kunraye aya ya mengo mine na mfukare. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harambia wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طب إذا آية hizo ndizo aya ikao ndo za hadithi ya deba ya Ibrahima na mbabaha. haba innana nara fi hadhihi al-ayati uslubayn wa mantiqayn, yani garona haramazi azini tartibu mbili, yani tartibu mbili na logiki mbili, yani المنطق الإيماني الدعوي يعني de tartibu de namna mtume Ibrahima ya param babaha de strategy ya rumia strategy ya tartibu na upole na wema na makalima ya ulutufi na ilindi ni ilia ya mbabaha ya kubalia njiwa harima da'wa وما فيه من أساليب طيبة الله أكبر في الدعوة والخطاب والحوار والتحبب والإشفاق والهدوء، يعني سوسون تبيا إبراهيم هذي ونيسا هرمان بابها أرجو جاري ونوكايا riwanoka mpaka kamwa rongozo hataratibu ya tso kubali rongo atango ishio Firauna hafanyiliwa zote na hao Mwenyezi Mungu akaidhahaba ila Firauna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina ya Allah ambaye mrongozo hataratibu au pole la'allahu yatadhakkaru au yakhsha haelewa kajelewa ala kulli hal uslubu ya tartibu na upole yovura wandu wenji waelewa ndongozi nje hao rahana uslubu ya fijo shanga katika uladhima uslubu ya fijo hii irumilwa bano wakati hore mamrumbeyo ka hikma
Horongoza mru hakio yuka hukma, yuka hikma. Homsunkuma yuka hikma. Jabo ko hikma wakati ndo urongo wa hatartibu, ndo urongo wa haupole, ndo urongo wa haufarizi, ndo urenga mnaka ndo unike mru. Izo pia gazi jawo haruma za uslubu za hikma. Ibrahima hairumia banu, hafanya upole, hafanya hatartibu, kaja rongo wa nai, kaja shampilia mbabaha, kashaha mrongo za hatartibu. Ngarjo jariwoni. Wal mantiqul aniful kafir. Ne mantiq, yani numrongo mziro وبيو وهي كافر من دون بابها الذي لا يجيد إلا لغة التهديد والعنف والإيذاء إكاو إبراهيم بابها كجمهور ترتيب زهابا يمنها يمتيتي يا جاي ملeza ترتيب نمنا يهم بارا يمتasa shetani ya jede beroni shango ono kajamhura namna haba ikatibu kumhadidi shango araghibun anta an alihati ya Ibrahim ndi daraja wasuli kuchatsuna banongo ikatoka nje ndatse wangu wangu izo ni mji subhanallah araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi yakakujazia la arjumannaka kamtumfujawe wahjurni maliya ni utoe sistani izo ndizo mbaba ya mji subhanallah badala ya Ibrahim ya abati bomba kutawa shetani subhanallah Allahu akbar Allahu akbar. Donc Ibrahim alayhi salam yunkiru ala abihi al-kufr. Baba Ibrahim nguziyo mbabayo yatike kafiri ويدعوه إلى الإيمان وقمبروا جوهر ما إيمان لكن خطابه له بمنتهى التحبب والإشفاق والهدوء والبر شانمنا كهم رغزها ترتيب هنمنا نجيما كجم فنجريا فيجو ولهذا قال له يا أبتي هيو مباباها نقولي هنزاو يا أبتي بمباباها نقولي هنزاو سبحان الله هارميان كلمة يقولوا كدن يا أبتي يا أبتي يا أبتي ماذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه إبراهيم إيها باجي ورمان باباها هبا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا الله ماذا قال إبراهيم لأبيه إبراهيم هم بيمباهين بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته بالإنكار على إبراهيم عندي سو هذا باباه نزرونغو نزيرو زلايكا ولوندو يزفنياو إيدازي لعبادة غير الله لعبادته غير الله دوكا يعني دوكا يا مباباها هي ngwaabudiyo mrutsoti soti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yengwaabudiyo ndi innahu ya'budu al-asnam Ibrahim mbabaha ngwaabudiyo masnam wa hadhihi al-asnam jamadat ne masanamu yao izo ndini izo zimikao katsudi sakatsina banongo hata لم تصل إلى المستوى البشري الإنسان يعني كاتك جوصل على درجة ما نادم رام wanange ngutswabu da mana adam udiso urongowo umfenjawe ajorenga mapesa mnyike mfano yotiri hata daraja la wasu wanuma yani jamadati katsurongo hata wakati uja mo bisenga rizia abantu rilije johandisa baba mafsa ngaranzoli njie swafu harumaze aya zahe hiwari iliri fanye tafkiki nonono tokoritijo ndini inshallah maudu kamgo abenze abodo banurjoka urenga de deba ya Ibrahim na baba hahe inshallah ngao bisingar jawahiri timizi inshallah jirande haruma nukta ya bili ya deba ya hahe daine qaumu ya hahe ngar mu nukta raro deba hahe daine kafiri mfaume ne mpaswe masanamu ne mahkama yafanyiliwa inshallah tabaraka arrahman hambabi ngujo jailiyar hunde mavuna ya heza durusuzin ndeze darasa ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala babanze qissa zinu ino ibra zinu leçon li ulil albab ya wandu kangwa wana aqili mungu mujua jelare ke mungu ni mwandu walona aqili iliri hunre benefisi ya heze ze qissa zinu akabana zinsi majaka utsohaba jau andwa jibiwe zeroho tijau wandu wakoze zeroho kaijabanu kwa sha zinrongozo kaleo mbuya juwe zenjema hene mbio ya hime harumwizo ya elewe zembi ne mavuna yaho wanduwai mriende mbio ya tawe yondeze makasidi nkuu ngani mwezi makasidi nkuu za heze qissa zin hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairul jazaa wassalamu alaykum wa rahmatullahi